teman-teman, jumpa lagi di Safa Zahra Kids. Sekarang Zahra mau ngapain? Es krim apa itu? Warna-warni Rainbow Power Pedal Pop. Ini yang baru teman-teman ya. Sekarang kita buka yuk. Sini dibukain. Wow, es krim Pedal Pop. Pedal Pop. Rasa warna-warni. Wow. Ya, pegang ini kayu. Dipegang yang benar, jatuh. Nah, dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pedal Pop. Dijilat-jilat. Rainbow Pedal Pop. Meleleh. Kayak yang di mana? Di iklannya itu. Surabaya. Gigit boleh. Dingin. Warna-warni. Warna apa aja itu, Zahra? Warna-warni. Ada warna apa itu? Kuning, biru, Sama pink, biru, udah pink lagi. dalamnya kayak itu strawberry. Strawberry. Tuh netes. Ayo netes. Ayo dimakan Pedal Pop. Oh, kenapa Pedal Pop? Apakah kedinginan Pedal Pop? Dingin banget Pedal Pop. Belum? Belum, ini masih ada. Dikit lagi. Habis saudara-saudara. Habis juga. Habis lagi. Habis. Oke. Udah ya teman-teman. Pak, komen, like, subscribe di Safa